Mtetezi wa chama cha Wiper Patriotic Front James Kimathi Mbaluka ni wakosoa mumbunge wa Kibwezi West Lani Mwengi Mutuse kwa kwema kuthinikia thina wa nzou wake Leon mbunge kiu kufikia kwisa kuwa mwene nthi umwe muthinyani wa iyo kisioni cha Kiboko kinoni mbunge wa kiu ainene acha thini kimwe cha mathiko kisioni cha Matutu wodini ya Nguma Somba kaunti ya Makueni. Mbaluka waweta mumbunge ucio ithitwe atia kuosa matambia kuthinikia thina ucio wa nzou omwena nguthu nene ya Ngamile ila sithitwe si nyamasi ine nthi sioni isu cia Kikombolio na mawithiruloko make kola muvia wa KWS ulasimikie kuinga nzou wake u kuivetanga mawikaloni ma NNV Mulinge na mauvo Mbaluka ine nane wakosoa mubunge Mwengi Mutuse kumana na kila wetata withitwe ithukumana kikono kukonya kusukumia kuvetanga kwa nzou mawikaloni ma NNV kufikia kuwa kwa kanaka ukuwa mie kumiwa kwa mbelelia une nzou kisioni cha Kiboko vakuvina skulu wa etu wa St. Anne's Kiboko nithe twendiasia nzou na Ngamile ivetwe kisioni kwitu yutu unena usu wa iwe Makindu Kiboko na nena isio ndo tuona idha we mheshimiwa ukaenda kuia kivetikita tona kuveta nzou uiembe wacho ukienzo wii na akunuya wanengiwe wea wa uthio veta nzou na nduka ya andu makwa. It is a shame kwa huwa ndo alameva enda imu ya mheshimiwa nutuikie taivo kuvikia kikuo na nutuikie nai nundu jituendete kuthikana na ninena ba nasio enda imu mwe tuvete wenzou na tuivete wa Ngamile andu maitu maeke kukua ndiye na ndeto mbingi umundi nundu tukwete chu inyomana usio na vithukiwa kavinane kalona kuitakana kauna kana kangi makwacha nendete kumantha kivalo cha kuvuongwa walona atiyo na maumisie magima kutula kuoko na uende kukwata uti sivitalini wa Makindu walene nthi kisioni kiu cha Kiboko manalete na mwi wa mwana usu maiwetane mwene nthi wa katatu kwao ni nzou kisioni kiu ndi mesa kunenga na mweti nani wala wakili umuvu wa KWS walasimika kuvukusa imwe cia nzou ila sithite mawikaloni maene nthi kisioni kiu nandu maeke kuka kunena muno ila andu makwa. It is very wrong. Ndwetela ila mundu wa nzou ukasya yunende saa siako ikuthukuma andu uvete nzou notu wako. Kwa hivyo mimi niseme hiyo kitu ndio imenikasirisha. Kavinane kiumba lukano waviethe kawendi wa Mwengi Mutuse wasio kechamani cha UDM kimuchujo aiweta wenu wathamia milini ya Kenya Kwanza na kulika ngalikoni ya ulim. Mimi nilikuwa pande hiyo and I don't want an invitation. Nene wiendi invite wa mchujo wa UDA ku nena umiondo na umia kwa satani. Kila mundu naisie aende akate ngulwe yake jau. Lao ndio akamba meta Stephen Kalonzo wa Musyoka na teba huko Wiper na tulikwenda kuigwende toingi ko mwende mwisi andu mbaye onde me kwatije Kalonzo kutika Musumbi na udito kwa teria na tuliuma ba pea ni inge muno maumia kwasa ni kuikwasi tuendeje kutea wange waisu. Kama wewe umetoka mbali peleka report huku kunaitwa Ukambani na ni kwa Stephen Kalonzo Musyoka na huku ni one time. Mutongo TV kuma Matutu ngo Makueni nyeneta wa Mulinge.